Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Tawai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.
Ia, mi ele tu el nei tu la fiafi. After fo ile tu el fa malolonga. Ia, le ora fo i male malosi, fai fo ni tato fei loai fia. Ia, sa moe lungo ngalu pia wole ea. Ia, pole api fo linga peo ni ta ua ele nei vai tau o tato iai. Ala tu ina tu male fa alualo, lu so awana. Yo mai afui mono, ia, na te ina i tato se talo. Ia, ona tato fai mea fa solo ai lea tu sa male tato por kalame, nei a fiaf. Ia, lea tato ifu. Talo mato vi ia o eta mato whaatai o no nei eva noa o whaapea na mato maua. Whai o na mato whaalongongo i au fionga pa ia. Talo te o eta maa. Ia whaapea na alu malamana lau upu ta maa. Ia whaapea o na eise anganga i whaapea to i whaamaro sia. O se anganga fo o lo whaapea o na mawati i se anganga whaanoa noa i a vera upu nei tula. Ia whea o se lui tau i a te ia ta maa. Tala te o eta maa ia whaamanuia. Ia te i maa ua. Nara tu whaelo upu ia i eira whaamanianga ta maa. Iu ne mea umore vi inga i whaafo ia te o eta maa. Vi o Yesu. Amene ma. Amene. Ia ile suafa manu malo Yesu Keriso. Ia whai maa ua whai masui ole. I'm a pera for Christ. O so atau mo Keriso mai Wellingtone. Ia mātou te ofo lofa whaatano patuai Samoa. Ia mai o maunga maulunga se o lava i nei whanawiti. E le whangaloina le lau le tala le lei o na tūlanga whaarupea. Ia e whaatalofa atu fo i le ainga o Keriso. Ia po le ainga o le whaatutua. Whe lava se vai panoa. O le nei a ke lope o e maua mai ai le nei au unanga. Ia e whaatalofa atu ia te oe mālore soifua, mālore langi mama. Ia ia le li whaatalofa atu fo i tātou sponsors. Ia o lo tātou ruti mea whaatasi. Ia a wā lava le atua malona mālo le soifua mi ia le li. Whaatalofa atu fo i nei o mātou mā kālesia e peo na ngā rue ma au nai tāpua inga nei o mātou mātua whaalea nganga. E te onga ia maiaba oka malwhalitua i anu fōu. Ia me se foi nei o mātou mātua mālolo, mālo ia Fele, Pastor Afele, me se o mātou tina ia Felila. Whaafitai tele a le tau tāpua inga, whaafitai le talo, ia maua e pea le mālosi. Tino e sili la le nganga, ia whaunga ina ai, mo ia malona mālo, pātalo whaatfoi lei tu le vai, i le Carpenter's House, ia pea o na mātou ngā luai, me se tasi auso a wauna, ia i le sunga i le whawhenga, ia Daniel ma Ivy, ia me se foi le ta ma malolo, ia vena malfalitua, ia pa ia maulunga le Kalesia, Carpenter's House, Assemblies of God i Stocks Valley, ia whawhetai le talo, whawhetai foi le siaina o le nei au unanga, ia whawhetai foi le tāpua inga, ia maulunga i pelevi inga o le eri. Talo fat foi ni so mato uso mato wau na ile so atau mo Keriso. E so au na ia a fiu ba siri fiti mal folitua ia ana ia mal tapo inga le Kalesia faftai talo faftai tapo inga ia foi mono foi lale mal folitua ia litasi mai Brisbane Australia. Ia maloli talo maloli tapo ia leli. Amen. Atalo fat foi lo so wauna so ia foi mono na faitasi ia sa vuelvo a fele malo so for brother se for mo viona leva aso foto a pana ia leli ia wa mo al nei a fiafi ia ta fai foi ta o fai masui o le tatu tin amen e so tala ia okay ia la tato wo le tato fa so al nei fiafi o le tato tu spaitau ia na we lungo le tato screen le mateo na sful valeono ia aulon peo pe lufu fasi o peo pe luas ful marfitu ia foi mono pe faina e fongaina le tato tu spaitau nei fiafi ia fa muele tu feito uno na nafion pa iele nei tula o le mater mta pesul maleono la tato faita me le fai pesul marfa a lo ful marfa lo lima lo ono ma le lo ful marfitu
Ona feta le atu leo Yesu i ona so. Ai se tasi e fia muli mai ia te au. Awani usistai o ia te ia. A ia ave e ia lona sātaro. Ele muli ai ia te au. Awa ai se fia whaasaunga le muino lona ola. E mau ai ia te ia. A o le mau lona ola. Ono o au. E maua ai e ia. Awa se ale au ngā i tangata pe a whaina te maua le lalulangi uma. Ai mau lona ola. Se a foi se mea e watu e tangata e tongi ai lona ola. Awa e saule atali o tangata whaatasi maana angelu i le mamalu o lona tama. Ona tauia le e ia e taitasi e tusa ma lana ngā luenga. Amen. Ia pāmunia maile tua. Ia e tusa male whaitawina o lana fionga. Ia tu maupea ia te ia lona vi inga. Ia tu ina tu ia lo fionga fui mono se tala ta. Mata upuli mea fiafi mono whaalo alo. Amen. Ia peo tātou wawa ai tātou tuis whaitau. A whaisa au tu mo tātou ia ole so o moni. Amen. Peo tātou wawa ai tātou tuis whaitau. O mawhau lava i le vaitemi leo o tātou iai vaitemi nei awa. A tātou wawa ai upu ia i upu maula tu winga. O te lele swinga o whauingano upu. A peo tātou wawa ai e upu lea o le papetania o le like. A tātou masani aso la o le like ave i se tangata fuila lea a whapeo tanga mas tangata e te lamona fia i le tangata ngate. Oh, I like you. Al vai te minani. Matua suia to ale wingo le like peo tātou wawa ai e lungo o internet ngale omia le button o le like na tu sa o technology le vai o tangata i le like le bena foi o le peo na tātou yele tātou whaaso le tu le la fiafine o le whaaso ia tātou wawa ai foi la ia o le wingo le whaaso ia po le disciple is to follow ia ai foi lai lunga le Facebook lo yele follow me tu sa o te le se winga tu sa o le to e vala lata se fa winga na e tangata o le follow me tu sa o fai ana o mi le button follow me no foi le love no foi le love ia o le tau fa ali se love ngale o mi ale le button o le love o se me ave fa pito se tangata ale me o solo to au tu sa o fa ngale technology ata ai vesili la se mai titi po le ale fa winga na o le ale winga le like fa me ale o like o le ngale o mi ale button ai ele pe yo aso la pe no tato ia pe no ia ti sa mai I like you ai la mona se lo ma lo fa te lo fa por mai tato va ai la upule o le muli o pole so o sa o le muli o tangata muli ia o ia tato va ai la lunga le internet vai te mini ia me fai e fa wonga le o me le paten e fa wo tu listana e te le tau i lo listana anga wo lo friend ke ia wo lo friend ia o dis foi me wo ale fia friend ko nga le o me le pat ia e vai me tana peso o le ame o le fia wo me le Poloka mai wa pa pe no fa tu o winga na o fa winga na upu o vai temini o le ese ma lo si ile upu tato mai na ia tato au tu pe o le so ia ma tato ma fa sa mo no le upu ni o le so e me vole o ia fa le so le kare sia fa so le o nga tu o se tu fa ta sima ia o di so i va ai upu le so tele non tau tala si eu quero tala so tau tala so vai festa fora fai so o foi le la me tu sei esse foi ale fa wingana a pe un tato va vai o le so o le tangata muli pe un tato va ai o le disciple disciple of pe un tato lo le wing o le disciple is a follower someone that follows pe un tato va ai pe un tato va ai le tato tu si o ta o mai e Yesu i lona o so a fai te fia muli if you want to be my disciples
e i me tauna tātou whai a, pe ona tātou wa ai ei, pe se test foi la lea, lua ilo le Yesu, ok? O so o tau ai, e tauna tau ilo le, o mei e tauna whai e tangata a, pe ona tātou ai, o wa ai le mareko a, o le luako ni to e su tolu whai po lima, le whai mai po lua, tofo a, tofo i lawa a, tofo ma e so e a oi po sa o me po o so ponia o te loa o va ai fo na Yesu i ua tala no le au so fa vai po o to o so o moni o to ma na o si vai no va ai a wa ata to va ai tu si a ma recom le tu si luka e se foi le au mainga ele au mainga tala ni a wa ata to te va ai o le tala no Yesu ele ngata ile au so le lau tele o tanata tato va ai le tusia matai o tusa le tala no Yesu ile au soa a tato va ai la ya luka ya mareko maluko tusa o le lau tele o tanata male au soa o ita to tele ya ele lau se group up o se la na un fa la po tonga tangata e fai el mel nei tusa o le lau tele tusa la so se tasi lava o le Tesla le wa mai le tu e Yesu ya titatu pa ai po tato o ni so mo ya ele ngata foi le o se nga foi mo tawo tate to evaluate to va ia po tawo la mo ni so po tawo la mo ni so mo ni Amen ya tu atu por esse si passo mana fa fitaia foi le tato tau po le ia o ile tala ina foi ia tu sai ma le tato o tu o so moni ia o le so moni kita to o la titia tua o no le winga le ta fa so le ia fia o so pe ona tala no ai Yesu i mata upule suono tu se tasi le o mata upua la loile il fa missiona Yesu that's right ai tao ile mareko e fa yu po luas ful malbano o langa ile le seito na luluina yes mata le ye fa mai lo fa yu pule lu ful valvo le mareko e fa wa tupu fua ia ele pa maila e mua na lau lona lua ona ole i lona funga tolu muli ane foi wa iai sai to matua ile fa matalaina o le lau ia po le fa Britania la iai o le plane o le la au o le wa matua la ngo le wa iai on la lau le wa ba ia lau le la au ai o lo tau tala le mata upule a mare ko fa peris anga po folanga yes o le laula o lo tala no ai le tala le lei po le gospel o lo amai ai le gospel le ia vaenga ia lua ta ua o folanga ia ma perfetanga that's right ai mata la ile fa tala le ina po evangelia ni fa o le ave ai Yesu o le tata o ina foi e te mata le mata upule sfurwono mata io se furu fitu mata io ma le fai upo sfur ma le vanu mata io tu sala o le lau o le tala noa le ngā luenga fa misiona Yesu yes ai o fetu pupula e tolu po upu te tele o lai amai tonu o fa ngalia Yesu e pe ona tala mai ele mata io o upu ne e tolu mua o le kingdom po le malo lua o le disciple po le so ma le tolu o le kalesia ai mata la le ngā le lau le nga fai na fa tau tai mai Yesu na fili ai ona so es furma le lua yes le ngata ilea o le fit se furu matauia na uma na wina so es furu lua a wina ia so e fit se furu e pela na tala no mai foli tusia mareko man tusia luka ile tala lea o lo ia so pe ona e taua ma tangata o le na muli ia Yesu
Ai mata lai le lau. O Iesu le taitaina le maafitanga. O lea fo ina tāpena ai ma wawina ma dream ia ona so ele ngata le fit ile sfurma le lua. Le fit se fo. Yes. O le vaenga lo na lua. O le funga. O lo au mai la le funga. Ile tala ile ngadwenga mua e o ngadwenga sfurma le lua. Yeah. Ai mata la o aile taita ia mai o petelu. Amen. Ai mata la ia o petelu le tangata na foi mai. Ina ua umona papa tisoina ile nganga pa ia. O ia alu ai fai launga. Na tu la ile teimi o le Pentecoso. Launga e tōru se lau. Tōru afe la na launga mua. Launga lo na lua e lima afe. Lea wa amata na whailanga aduenga a petelu. O upu te tele foi la ia. Ile ngā aduenga mua e o whai upa suma lua. Ile winga leo le whaata oto le wa o mai le funga. Yeah. Matauria la leo wa atu le funga. Lono winga leo wa fua mai. Amen. Ai mata lai i upu foi lai a mai e. O le malo le atua the kingdom of God. Lua o le disciple. Tolu o le ecclesia. Le alai a mai a onga o le disciple. Ai mata la ngā ngā petelu. Amen. Ina ua whaunga ina, a mata ina maua i a nganga i a masao. Lenga a mata li tonu wafe. So o atu ai i lima afe. O ia fo i lenga tau la mua i le taita inga o to spulu. To spulu tasi lea nga umaliu li tamo yuta. O ia fo i lenga Filipinia matatia. Ina ia, au mai e wha atoa i le to spulu. To spulu malelua. Amen. E peila o ia le tangata le tula i mai le teimi o le funga mai o le la au. Ai tala noa i o i le kalesia. Ia po le angaduenga le mua o le whai upasuma lua. O la eta e mo mai ale tonu lea. O la e popula mai ale tonu lea. O le kingdom, o le disciple, ia ma le church. O mai loa le vaenga lona tonu o le whata oto. Fa mai ua funga mai. O i o lea ua matua. Ua saito, ua maua ai saito matua. Ai o lo tala noa ia Paulo. Tusi la ia po episos. That's right. O lo tala, o lo a maia la episos po tusi po tala. Le winga o le tala le lei. Amen. Matau lio la wali ia tusi uma i tua i o le. Ele ngā duenga wha tala ia Yesu lenga. Amen. Ai mata la. Ngā le lua la upule wa emo mai i. Wow. Ua emo mai ngā le malo le atua po le malo le langi. Lua o le ekalesia. A whea o Yesu. O lea ua maua le nofuanga e nofo ai le so. Wow. Amen. Amen. Le ua maua le ekalesia e taita ina ma a mata mea ai le au so o le. Yes. Amen. Au te whawhetai fo i le i a laito, i a te lato. A wā anga leo si tai pe telu e tusa ma le mala au. Yes. Amen. Ai longa e o mai tūru inga o lau langi le. Sa o le leila. Amen. O na tāo le alau tātou malamalama o no le so. Sa ngā lue mai e su le mai ngā le so. Tūlai mai pe telu e taitaina. Le ala ua function for to tonu le kalesia le disciple. Amen. Amen. A le langa whanga mai le ua le wali ine. Le la ua vei tātou ma so o le mai tau le. Amen. A wā le atua malona mano. A si tātou o le i tātou si whai tau e pe o na iai le. Amen. Le mātai o le spun ma le ono. Kai upule lupu whai o lupu fitu. O tua mai, mataulia Kaisareia Filipo. Ma tusa o lunga e lata le tua o Iosumia ma le panona. E ese e iai foi si Kaisareia. O i e lata i te albi i le taimile nei. Lenga nofo e kamo Cornelio. Dena ave iai le. Le whaalinga ia petelu o Iopa.
ai le ahinga lai o kai ale no furta maloi o yopa ai ave yen falinga ale no fo ia Cornelio i Kaisaria Yes. ole no la le lata mai i kusol coast lai e kalilei o i Kaisaria le lenga ba ye lenga no foi Cornelio o Kaisaria Filipo e fai la si ma wolungo le no ole no fui e ai la Kaisaria Filipo tala no anisi e tuso le lau ele o mafaufonga Kaisaria Filipo Wow. o ina tofo i mafaufonga e te baba ai atu i aile tofo ino o se o mafaufonga o le moto tangata e winga ia Yesu lenga fesili ai ia Yesu iona uso ale ala e faile tala noanga ale wali ale fa sanga le leia ile papa le e fa sanga e tasi leo no fuanga sa e ta ua o tapua inga Wow. a taulia sa Yesu ua iei le tapua inga i Samaria lenga tala noa i marfafine po i le lungo le vaifa mai o matu ti tapua i le maunga lili amen e va mai Yesu le o Yerusalema iei le tapua inga e wa iei le manu mai o le mafua angare na ave Yesu o na soo e ave i lungo le tasi i Kaisaria Filipo le anga tasi leo no fuanga mea tau tapua inga worship That's it. o ila i Kaisaria Filipo o le iaile o le si saige le tu taunga vale e iaile ana Wow. o le ana la lea whamai o i e whaiele tapua inga i le atua i ta ualonga ingoa o le tamalo seu o le tali tonunga la ma le whaamtalang o na worship tangata le tuloua o na mai le o le pepe sei tulou o na e iai la le pesini i tu tono lungo le laulau o na tui lea sei tulou ai sisina le toto i tono o le tānoa lea o le toto lea e whaima e tāpua iai tangata nei i le atua o seu mataulia o le toto e wha mauina ai le whengainga That's right. amen langa upu te tele nei o le whengainga o upu o le whengainga o le wha mauina o le wha atu mauina o le whengainga ia ma le wha mau whailongaina o le whengainga o upu le whengainga o le matafa yo ya le Jehova le atua le anga o ia e ana le whengainga e wha mau tuina le whengainga ono le toto Yesu Keriso That's right. ai wha mau whailongaina le whailonga le whengainga ona o le ngā wenga le ngā pa ia Wow. e siol ai tato whengainga mai ia o le ngā wenga la le o le toto la le e whaima osi ai le whengainga ma tāpua i ai tangata nei i le lato watua o seu Wow. iei whai tuto o le tā i le papa Yeah. Ge lai pai mai e whai tuto o uma ngau whai tuto o seo e wha atusa le angawa o pai totoa o atua wha pau e tāpua iei tangata o atu iei tangata Roma le vai taimile ale mafua anga le na ave iei le awali ide amen langa o le la fio Yesu That's right. a ia la tau mautinoa le atua e tāpua ia Yes. a o le tūla tau matau e lua o na nofonga e tusa o le levo mua ma le levo lona lua o lunga la le levo mua e iai le tama o le tama e tai kusa la his o le lina le o le worship Yeah. a lona ulu o le ulu oti ko le e whailona seu a o ia la o le mei o tusa o ia la e tai ina ia la worship tama uma po oli ilunga ma tauli e foi sa ia le tula fono foi ele o le malu ese le tapua ia tama o li ese foi le tu ia tina That's right. o le levo mua la e ta ia le tangata la le tamalo o lo na unu o le unu o le seu o le apo o le ot ia o le seu o ngalato worship le ia tua ngai o tua pa pau o le level la le lalo
o le tama I tai foi, o lona ulu foi, o le ulu seu e afa I ei pe o le ulu o te whai o na seu, o tama I tai foi la, o le te worship, wai la ta pua ei, o ta pua I atua wha pau pau, o le la nofo Yesu ma whaile la tu tala noanga mauna so. Ma la to mata I mea nei. Ma fua anga le whameo Yesu. E lea ma whai e whai to toa o se oli. On tu si lo le whai to toa umai o whai to toa o se oli. Ona manu ma loa I. Ma tau lia la. O lea lai I le lau ele o Kaisareia. Yes. Amen. O le tofonga por suenga o mawhauwhaunga o tangata. Lenga fesili Yesu I ona so. La si tau whanongo. La si tau whanongo pe atou mafuta ma tangata o le tatou no. O le se la tau tala. Wapo ele mawhai a whonga tu ua. E whape I meriko kama. Lea la so tau whanongo. Oso mai lo. O isi whamai o Elia, oi? O isi whamai o Yeremia. O isi whamai o se tasi o lau perfecta. Ko malola I ele ma le whaafisin. Amen. Toi nofo lo. Lea lawa malama. I mawhauwhaunga o le tangata. E winga ia Yesu. Whamai lātou. O ia o Elia. O ia o Yeremia. O ia o se tasi o lau perfecta. O ngā tofo lo le pe sue e Yesu Keriso. Mawhauwhaunga o na so. Ia. Halau tu a mea mawhauwhaunga tangata. Si, o le awha pe ila o tau, le asau tau. Le asau tau ma natu. Ia tia oia. Kusanga posa lo le I o le whaatalinga la wali Wow, tilo le si lesi, wale lopo le ase tala pe le ako e mamongo kwa ima o Elia o le perfecta. Nguro ai fa tailo. Oso mai lole pe te. O le halo le tuo o le Keriso. Le la fe mai ele ia Yesu. Amu ia o e Paiona. Amu ia o Simona. Le wingo le upu Simona o le whaalongo. Amen. Amu ia o Simona. Le tele lau whaalongo. O Paiona ia po Iona. O le wingo le upu Paiona po Iona. O le tā po le nganga pa ia. Wow. Amen. Hallelujah. Vai le mana ia. Le lei lau whaalongo. That's right. Peten. Ai ona o oe o le atali o le ngata ia. Ele fai mai, ele ia foi. O le anga o lo tamana faali atu pena ta watu ia te oe le upu na pete. Yes, amen. Ona o le leo lau whaalong. Ia ona o oe o le atali o le nganga foi. Amen. Te loa ta ale lei tatou whaalong o le upu o le atua. Lato foi na talitonu ma whātua ia te ia matalia o ia vea mali ma whaolo e ta ua I lātou o atali ma whine o le atu. That's right. Le la ua soe lola e le ngata na soe ma whauwhaunga o tangata. Soe ma whauwhaunga o le apostolo. Le saule tani. Amen. O ia. Le la whai mai ai, Yesu. The vision from God po oli. Fina ngalo le atua po manatu mai le atua. Le ngā lenga e malama pete. Ono o Simona I le leila whaalongo. O le atali o Paiona. O le atali o le ngā pai. That's right. Amen. O mai lo le tatu si pai tau. Le la whai mai ai Yesu. Petelu. O le ka lesia. Tu mai ta ka lesia e whauea. Yeah. Pau ia o ta ekalesia. Au a te popole ta ekalesia. Wai fau lungo al papa o wai fau o a foi o le ta. Le anga a fau e oi. Longo winga la malar ka ekalesia malola foi to o se oni ta ekalesia. That's right. Ai pepe e fau ia. A ole me fai e oi.
alu la o e fai o e maso le fa mai yo to atu e fai no uma lava maso ma papa ti so atu le sua portama alo malenganga pa alu la o e te faia a o wina tangata e fai maso alta e kalesia mai ata ama wala tangata o so ia nga mai le tonu ka kalesia amen do follow la ya le la o merta fa tau ile le la fa mai lo Yesu okay le la tata wola o yutai that's right amen ole a fasio tia ile atali o tanga ia punga I follow ma tama a fa a nga ba lo story no petelu le ai le ho o me na ya te o pita ka kangi lo le fa longo a Yesu ia le leo ke tau pasangi le leo le le leo petelu le leo le ai pia no fa longo lungo malu that's right lungo le maua amen ile bao le leo le ala ko fa ma merka fa mai lo chantani alikuwa that's it o ma fa fa le lenga fa mai o le la ele o ma fa fa o nga na su e ai ma fa fa o tangata winga ya Keriso su e ma fa fa o le apostolo winga ya Keriso ale amai thoughts from God. Yeah. Our ila thoughts from Satan. Yeah. Amen. Le la ma fuai fe upo lu fufa. Le la wa tofolo I le ko mala le ya le ma fu anga nga mai o to I lu ngo la ele o Kaisaria. La nga tato kiatu ka ko ke o ko Samaria. Amen. Say ya. Se koi fasino tangata o Jerusalem. Ile me tapo ia. Amen. Amen. Io penso io fa po tu le tato ia tato to ato lola ia le tato nango le fa me testa lo. Ai la se o ko. Yeah. E manga o e fai maso. As a disciple. Yeah. E ila tato nga wenga. Le la o tofo lola o le ala ko nga so le. Ia nase fa popultato. Amen. E mana ia wa tato va ai ole vala au mai le tua. Ne I fa perta na to o ia le na vala au le tua. Ai le ai o limitation na mai le tua. Yes. Ia fai o ma so o te mana o ne ia muli mai ia te awa. Ai vai te mene ele o le tele tanata tu sa le fa perna tanata na le la unga upu. Ia o lo tu lo le tamaro. O te mana o talia o e ve mo wali mo fa aula. Tu sa le vai o tangata o leo vala awa tu i le tu le ia so swani mai. Ai le do. O le man ta pene le tu o le man na mai le tu le invitation le tangata le ia fa peona talia tangata. Mana ia lo fa so awa peona tato va ai ia. I le tali le a Yesu ya Petero a satani a lese. Lo le Yesu le leo lo le Yesu le leo pe e ta ua o wa pe o tato va ai fasu lo so il fa so sino Yesu le na feto ia le ti apolo ia satani ia Yesu au te vati ia te ore ki ki le pa wal me lo e te fai na lo wifo mai lo am vi me e fo mai lo va tu lo ia te ore ki malo pe un tato va vai o levanta pena tam fai ti apolo ni fa to la luina Yesu e o la I di te mila tato va vai tu sa wo ngal fa lo ngala so il mele ta u o la malimpa pe o nganga kakakang ye ro le se sibio ko la munga le so o fi wala Yesu me o te alu o te o te toi tu o te toi tu mai la so le mastu le menga ngalo o nga o le o maliu pe ona tatu va o le sawa le fili le sawi o me na fai le fili na te a mai ia tu inga me tu tiene ia ave ese le main point ai ia tu nga le mai lo e te tinga ai pe na tatu va ai sika mo pete ku malo sika malo va o ia lo ia le nga sole ton awala yugo le vale mai o le wa fa tu mo le nga nga fa au ki ya sika mo pire ro me satania ko sai tu mo wala lo nga le no tu stamo pete
ai mana ia wa pena e ta o na o ila famatala mai no Yesu ya o le so o moni a pena tato va ila tato ile fa upo na lusu marfa ona feta la tu le Yesu no so ai se tasi e fia muli mai ya ta wa ole manatu mo te fia mai o fa pertania ole sa ile upo desire if you desire to follow me o ile fa mai ai se tasi e fia muli mai ole manatu mo te fia mai po o te sei fo ile ole fili o tanata wa o I e fili tanata o fere me nga ina ia a tato va ai fo le ole filinga tu so ole mele e patino o tanata your decision wa pena tato lo filinga e te o lai o lo filinga fo e te ma lai a tato va ai na ia na vatu ai le tua ile e o leve ina mai le tua le so ole filinga e fai it is your choice your choice to follow me or not. But right now, make a choice. Make the choice now. Pena tato vava ai na avele tua iai o le filinga e te tau na fai. No fai tau se tasi o tusi singa le tasi tangata. Tamei e tolu me mana o tangata ini e fili ia. Five tops o le mua fili ini i ola manui. O le filinga na e fai e tangata. O le si ia fili ina ia ola puipuia. In other words, mana o ia pui o ia security ia leo ia fo mai na ia pui o ia o le filinga o le filina ia alofangia o ia tangata ina ia fa peona ia o ia fa la podo le amania o ia tangata o lona tolu o le filinga ia lawi loa o ia tangata to be known to be accepted ma le lona lima o le ato tonga lea ile ia ato ia fa pena fa tau nu ia fofuanga I lona o langa tu so le ato tonga le tangata al me atatu va vai e le se ma fai no I le ato a pe ona tatu va vai ina wo fa na me tangata na fa na mai e ele me le ale empty ile langa tangata ile space le empty e fiu e fa tumu atatu va vai la tu po solomona pe ona tatu va vai fa mai o tupe o fiu e so e me fa mali ele mana e o tupe le mali mana o e o ile waina ele mali le mana o va ele se me na mali e o ina pasa la sa o pai la ke ele se me na mali e fa me ona o ele tua ua mali e lo mana a tatu va vai le o lo filinga ina e mana mi ona fili ina yese me ina ma fa ona fa tumuina ile emptiness le to no tatu a tatu va vai fo le salvation it's a choice o le filinga e te faia o le fili o lo fili o Yesu e ve mali ma faula o le fili e sau mai ia te oia ele te me le tua ia te oi o emotions ina ia e feel guilty ina ia fai low decision e te me le tua le emotions of loneliness ina ia aisa ina ia ma fai ona maua o le fili ina ia fili ai o ia ele te me o palunga tuala e ora toia sinta mai ona ia te toia so na o to na to ta mafa por mole mai asina pe on ta fa longo la unga le ta ne to mo was suli mata usanga tu sa ai to mai al filinga tanga to fai mai ele tua ia no ina ia fai se filinga pe la no va ai fa mai Yesu fili it's your choice fili nei no po fete muli ai pe on tatu von fete le Yesu ati ai se tasi fi muli mai atau I want it to stay o ia te ia ina tu lo amen so tai mo paso ba le sa le wa pe on tatu ia tatu faso le wa tofo ngeile a wodi ile Yesu po le amen lango le o mo faile le fo ba fa no kulitala le sa fai ya petel o ia o le mai le tua le nga ma fai ia o le tala no mai o le alo o le keriso amen ai te o mai le sikin kai o fai ma tali sa amen ai o te fa afectai ya petel
awa anga fa pe ngela ka ika le poko le nga makwa mi mika la fa lungo kule mengo fa mongyanga ale tua ya ta ita ai ke ko fa mai fa ki au e saga ni sa ko oi nga wo wa ba le la ke le kare kusiwa ba ba ya ele ko fi ai fo ya ai ole Filipilinga i pe telu. That's right. Langa o leo pa mai. Okay. Ole a tofo la o tau. Te a whai o tau. Po wai ia so moni. A lela ua matu ia te o tau mea te makuke mata ia e whai ai le tau Filipilinga. That's right. Whai ai tau Filipilinga. Langa o le muli mai ia te au. Ele whai ngofie. Ele whai ngofie. Ele whai ngofie le atali o ole anga pa ia ko sa ole atali o satan ele fai mo fiela te ngai matala al so ale ma ngai ia ole menga mo aua ne iu stai o ia te ole so pekelu ala ngo fo le ia yuta yuta se kala fa le yango ia porta malo Ola e whanongonongo umale a wali ile. Pusa lea pe o ta ua le la ta whai whai mai Yesu. O le so a wangi i o si ustai o ia te. O le upu si ustai e leo se upu whai ngofi. Yeah. Ai mata i o ngai lua ia upu le winga o le usi. O le usi, o winga makua usi le leilo loto. Amen. E a mai ko inga sa mo le kai mi fo le ku ye koko te longa ma wa usi le le koko ko inga o le mongongi fo nga le koko o le ba ngai fo nga le a palu koko e fai mo fie fo nga palu ele au pa koko o nga wa o ma kuanga usi le ko inga le koko wow e fa pengala tala no ala Yesu le loto le tangata ya makua usi ko makua usi le leilo no pakua a pea o e matangata o le so. Amen. Ye usi tai o e tinai o sao pede o se mea whaingo fie. That's right. Ai whaafitai na mua whaatau nuu ia Yesu. Nanga foi o ia ngau si tai a o ia i le pina ngalo o na tama. Amen. Whaia se tino tangata moa o te alu watu wai le alonge whaia lo whina ngalu. Amen. Ngā tinai msau wha. Ngā whato, ngā usitai o ia te ia. Wow. Tu ua lona pa ia ma lona mamani. Ai sau e whai le whina ngalu. A le whina ngalo fo i le sau e whai. E le whai go fie. Le ua mata atu. E le whai go fie. Ai whawhetai o ia o le whaatai ta inga o le so. Yes. Amen. E mahalosi la le so. Langa o lewa i atu le tai. Amen. Nga ui mai ai mea ia. Wa manu malo ai i lea. Usi ustai o ia i ate ia. That's right. Ola umwha uinganga i alo usi ustai. Ko le hale mea lau te nau o te alu o le boli, i le awhia. Ai nganga ke ia. A tale i sau, aua ke alu le boli, ai alu e whaili saka. Ia nga e whili loa, polo walu e boli, polo walu e whaili saka. Amen. E makua e mo fore le ya ko le lor ko inga pole me vai me le foko a palasi le avenga popo le foko a kaungu mai ale au fa me o ke ale fa le saka ale nga o le ke le foko o mi o lo ke o le bon. Amen. Fai lo le mal filinga e pela mai o la filinga e fai ai le tisisi. Yes. Langa le wa fa yaku Yesu. Okay o ko so so moni o to. Ai fai la la filinga. E ke mafo fau mai mata yai. Amen. Kasi lo mala filinga. Awa o le filinga so o wa malia sasa ia no tama.
a ua malia e alu e voli a kia ni sa ua malia ala ni sa usasel doina ai nga fai a le winga le upu usi usta Yes. o nga le fai a le o le meo lo ke manao ye o lo ke mangao ke fia halu le voli a le ufa meila ko inga a le fai mo voli sak That's it. o lo usi usta ila o ke le fai a le me le o ke manao ye Yeah. ai o fai a le me le ta ko waia o lo tama o le winga ko ngule o upu usi usta Yes. le ala fai mai ai Yesu ia usi tai oe ia te oe Yeah. amen fai sau filifilinga le Amen. na ko leo o le malanga muli ale a Yesu o le watunga ale o Yesu manga ia tua manga i Jerusalema ma fa tau nuina i loa lona mali Yeah. ele ko no fai ko fo i mai i no fuanga i Kaisaria ale makua o ala wali i le matofo su ele wali ile inga ia fai le leise la tau fili Amen. ia se fa popole tu Ia sa le- malta paso Amen. O ma na ye la fa longo lo to me o le so le ai ta. ei Awa au fai tau fiu fai tau le so le ai ta. Pe ta to va ai o fai de la sapa. Nei lo le Yesu tangata le la fa la tai no ia. E manea wa e fai tau ye fa mai wa ulungia e ia satan. Lo le Yesu ele o yuta le la tala no ia. Lo le Yesu o sta apolo le la tala no ia. E pe una tato va ai ai Quiero foi e se uso io pa ia o le lo awal o tala no Yesu le tala no ia. E lo o yuta le o tala no sa o ai ti apolo. Alu lo e fai le me o fai tau ia o le filifilinga ia o le filifilinga lava na fai e tangata pe on tātou vava ai ai ina ua alu ese ti apolo a tātou vava ai te le ana whaatali ia iuta se ile toi tū me o Yesu le aso tonu aso tu e whaatali pungu tū me Yesu ia iuta mahangalu ina ai ona o le filifilinga ia o va ai atua iuta matua ele se si me to o ia te o le malaia o le tau vole ai no ia a lo ma fa anga fatal io tolu aso fatal pu ese foi se story fa no ai ona 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 lava filifilinga pe on ta to fa filifilinga te o la ia pe on ta fa vai ia na betala pui mo ma ngala o le we mai le ko hua le ia o yuta se kara ma pete yes ile same That's right. kai bile o le paseka o le amenga i le tuspa ia o tu ai ngā sala mo oh yes o ngō filifilinga yeah e mataulia o le ka sa fai pe ia fo ia yuta a le ua ka kangi that's le right kangolo of le kom se furu lea la fa wa umanga ka o le i persaio ma le utusi le la ko fe ngai ngor tanga tau te songi o ia that's right ala lo le ia yuta la fo e lo le persaio ma le utusi Yesu le ngai masangi ngo mai fa lo mo ilanga ilanga la ke lo le ia Yesu ala re ngai me fa me o tanga te songi ai o le fa nga inga pe la ngai sa o le ngofo i le tanga ai ese le yuka le usa that's pai right ese le yut ai va ngai o le avenga ia o le abano yeah le avenga le nga pai ia Yesu o le fufui fa tasi o malima o ia le nga ke fa la kaina ko so le ku ia le ava ko fai ia la filinga even though lo ia ia ku ala ko ku ia le ava wow le ko ka Yesu sa sili le tanga te anga le fanga ko sa ka nga ngoto le loto yuta o la ngo ke la alu ma ngai kupe e ku so le ma po ye yuta e si po alu ma po That's ele right. ele o le tu Wow. ai nga fa salanga le ho o langa Yeah. ilonga matai ele yes right ele ko nga fa salanga le o longa matai
Ai ole sasanga o Yesu le afia pile ta il kuso le mabeao. Ole sasanga ko e ba ia ku il kaimo le ole apu il famisinonga o casa bala ole pasato. I polo ole man markia ia I matupi. Ai ole a foi sa ia te ten. Pa mai ia Yesu e ke fa fiki fa tonu man. Ia ke e ke le noa. Ai vingi no mo. Ale se senga la to lua la dia. Sa te la mai. Sa ka wa fatali. That's right. Ba inga le la ya ma ngai la ole kangi loku pe masala mo. Fai ya I mala filifilinga. Ai fai filifilinga yu ko. Alu loa tau. Yeah. Ai mata fo ilale I problems le ngai mai tau. Yeah. That's right. Amen. E sasi lo le filifilinga wa kia I e kia il kama kenge kia il kenge kama. Allah. O so mai la foi le mal kia Apollo. Fai mal filifilinga e le hai se filifilinga e fai ke pai. O le acha o le kadia o le alu lo e pule leo. That's right. E leo. Ale ma nei le la menga le filifilinga la pe te lunga ngofoi. That's right. Se koe ia makaulia o lenga foi le pole so. Le pole so. Le spolei a te bilgei. Alua toa le aso to nai. Na le ngofo ama ma fau. A se o pala me la ka ko kamoyuka. O le o mali. Yeah. O langa filifilinga. That's right. Alenga foi a Yesu. A fai ke vea o e maso. Tinai yourself. That's right. Aua leo siustai. Oi yante oi. Amen. Amen. O le ala ma me plapeke. Oi sole ai saude kali. Yanga tula I me o Yesu fe kaui ma tina. O le tala mua. Ta uia Yesu a toa ma petel. Ma tau te feilo ai kalei. That's right. Oi la se o lenga mo Pai lo mini kala boli le. Mini lo boli mo. Mini lo yo ke ma pe ke ko ye o sa kala bui. O le manga kua o le feelinga sa mo le. Amen. Ya la ku Yesu la ni so la e tu po ai le tangata o le a fai ma fai la o le fio mel Pentecosto po le nga pa ia la ka penga pete. Yeah, that's right. O mole. O le feelinga. Amen. Pete. O le maulalo whainga le loto Peteru nga si itia I o ia. O ma lo le e Peteru longa se senga whai. O lo fo I o ia, o lo fo e Peteru I o lona ia lava filifilinga nga koe pa ua ia o ia. Pela nta va ai ia. O wani tau sustai o ia. Tu sa lo fa mai Yesu ia Peteru. Awe koe whaalangolango e lo oe lafa mawhawhau. Whaalangolango mai te awa. Te lo wha malu si ngā whaingale al upo le tua mo I tātou. Awe tau susta I tātou I o tātou lava manatu. I o tātou lava mawhawhau. Awa te lo te mi e mai e whiri I a mawhawhau. Te whaato I lalo I nei tātou o manatu na tunga e whaapeo na whaatinga I nei tātou. A o mawhawhau na ole tangata ai pera tātou wawa e whamai a wate whaalangolango o ilo lava tamai Amen. Ia, whaalangolango I lea tua a pera tātou wawa olu stai o se me e tāua tele Peo le eise example na o mai ana o mai peo le taavale lava pitino ia te aua a le teimela o te avele ownership pa pe vatu le seli le pepa avatu ia te oia e le isa o ia o toe o le isa o ia e taavale o taavale oia pa ora me o we whainga le enjoy ia ma ti tu ai ave o taavale o lo vai na ia I le tātou mawhitanga mai Yesu. Tu sa o lo whiri te re tau sui stai o I ate oi. Tu sa o lewa e tamu a watu le whomi a Yesu. Yesu, le o le aveta avale. Ai ave la o tata avale a le o. Po mai tua enjoy the ride. O le mea te whai mai whai. O le mea te whai mai o te ngā yo iai. O ngā yo iai. Tu sa o le whiriwhiringa na ua tātou whiriwhiri whaatasi mai le atua. O le toi o me foi man o me mana o tangata o nga luenga o tupe e le aila for me a what a falanga lo ina me
whalangolango me no ia tau. Pea tātou wa ai muli mai ia tau. Awal toi usistai. Ma lea sa wai lola ia ambo, ia ave, o lea foi. Ia ave, ia lona sātau. Ma muli mai ia. Resi mea tau lea o sātau. Sātau. Te lea tau o le sātau. Ina manatu o tangata, I vai teimi nei, e māmai manatu o tangata sātau roa. A tātou toi fo I tuai, I le vai o tangata Roma, I le vai o tangata Itai e sātau. O se me, pa ke fefe fua o le ala fa sa taroina o ke fa no ku lo bo pe e se fo I ale le malosi I so la mona pe fa pe o tatu atu mai vai termine pe o le utile o fe tanga vai termine o le tui e pe fa le ai o le saunio le asoneia la tuiotia e ke whaalonga koe lau ki este whau ila le awa o te lo o that's it, it's finished it's like a curse a tato whawai o ma whau ngā tangata whaai le sātau tasi ale le whaai tangata sātau o leoti that's it o leoti alo wha meisu Amolo sātau ringa e o lawe leoti a tato wamaina Yesu ngā oti Yesu sātau na whai e le tu e Yesu le example na oti e lunga sātau a lau wha mai Yesu I ati tātou amo mai lola lau sātau tō te le tangata wha mai o wha launga lista maa lau wha mai o lau sātau o me whaatingai a te ua. E se whaatingai o tina lai. O lau sātau o nau lai ano. Paso e le aia. E le makua se se. O whai ngai tina. O le la tau me na sa kinga. E le o le wingana na whawingana mai Yesu. O le whawingana ma mo ia Yesu o le sātau o le a. E o a leo tia o e whai e le ngā runga. E le ngata e te muli, whai le whiriwhiringa, muli, amo le sātau, amo ne leo tia. O lawa roto o e anu ma sātau. A wha me toi muli mai. O le ngā ruena wha aso o le muli o tātou I a ke miso. Ape lo sātau lo. O a me ke uso le ke wha mua I lo mai fau. That's Mole winga lea ia e usiu stai oe ia te oe. O ngā e ave lea o lo sātau lo mai. E le ke kātou te le oe ave fōri sātau lo ke riso. O ke riso ana ave e lo ma sātau. Ai mata fō ila I le way of sorrow. Te rosa. Dia te rosa, the way of sorrow. O le awala ngā hamo ai e Yesu lo na sātau lo. A tātou mata la. E tofu a tātou mo le sātau lo. Yes, right. E fo ia me fia ia o tātou loto mo tātou manatu. O le stangatu. O lona sātau lo ngā o me fia ia. O tō ina nau e fia ia. Manau ia. Ia o le sifoi tangata, ia o le sifoi. Ia se tūlou le tapa. Se tūlou. Lai loa, e fitu se furu le tau o le tapa. I kaimi la kākou, kaimi ngai. $70. Ale ala kango ala. Pa mai mau le fitu se furu ia le e kandi ai longa manga. Awa le mafau le tō lua ma le whānau. That's right. O le sātau longa, aua ngi koe fia e mō, whao ngā ia ke ia, ia, whao ngā mō le langa whāna. Amen. E tuina nau mo. Lea lewa mai, kāwelo sātau, lea, e kōfu a tātou ma le sātau longa, keu whapea kulpol kalami, lea, e se fōi, ia le mawhaulau sātau lo ia, o le winga tonu le a loa o le vaenga lea e mafu ai o ngā e le pia talia Yesu ke riso e me mali e ma whaola o ngō lau sa taulo le ke manga o e awange yoki. Langa e tala noa le sa taulu, e tala noa le maliu.
E kaulanga na maliu o tātou tangata tuai. Yeah, that's it. Old nature. Kau whasiotia o tātou old nature. Yeah. O le winga la, ia whasiotia o tātou old nature o tātou tangata tuai ina ia whanau mai le mea fō. That's right. O mafu angale maliu Yesu Keriso. That's right. E le whanau mai le mea fō. O le tino fō, ma le tangata fō. That's right. O le winga fō i lea, ulua i fua. Yeah. Amen. O le ka kaunga na tānu mia le tangata, o le oti le o le tangata. Yeah. A le pala le fatu, e le mawhai o na tupu mai le la au fō. Yes. O le winga fō i leo le sa taulo, ia whasio tio tātou tangata tuai, ai whanau mai o tātou tangata fō. Yeah. Amen. O le winga fō i leo le tala, e le mawhai e le waina fō, o na utu fia i le whangu pau tuai. That's right. Langa pau le mea le pā. Yeah. O le whangu pau, whangu whau fō, i le waina fō. Yeah. Langa i taulanga o tiptanga te tuai. Yes. E a vea matanga te fō. Fio mai le nganga pa ia, o le nganga fō, e whaatumuina. Wow. Le langa whangu. Ia hamo ai oe lau sa taulo. That's it. Amen. Awa te pupole mai kua pe telu lau sa taulo. Yeah. That's it. Amen. Awa foi te tāro. Se kaki fia lokua, al whalkua, al whaifi aua. Ai. Ase ngā sa taulo e kaunga tinai. Yeah. Ka fia wako le lotu ai ngai mea ia. Ai ngai mea ia kong. Le kong kikia tāl taimo le atua. That's it. Amen. Yeah. Tātou te wāma ai le sa taulo le. E poloka ai lo fia lo walu le. That's it. Le sa taulo langa ese foi sa taulo le tu te amoina. Ese foi ma ua sa taulo. Kele yo sa taulo mo ua moinga. Yeah. Amen. E leo fai atu lang tātou o le pe o le o le kasengi o matu wainga. O la se whakulu se whama o le sa taulo la. E leo le nganga na o le sa taulo le tale no atu a Yesu. Dei lo le leia sa Yesu anga kamaia. Ona so e te taua ona usitai la tau ya la tau. Amen. Ya mamo le sa. Ele fai ngofie le monga sa taulo le so. Awa anga faya ina I ile au so. Yeah. Amen. Ai longa yo mai le tala le lei I tolu inga o laula. That's it. Ai tolo pulo le au so. Yes. Tolo pulo. They deny themselves. That's it. Ngai kai minga ngare usika e foi petel. Yeah. I kai mila o tu mai ia Yesu il fast food waso. Ale whakari aku le maftanga so wala te whakota. Ia e oso gloma kama toma. Ia tako wo. Pako a foa I ngā pako a whaino laisa ile matu pala o Yesu Keriso o lau ele o tiperia. That's it. Lai whai nei ma mata anga. Wow. Lai whai nei mata anga I ngā ili taili lungole. Lunga I forsambi. Vai kalei. Lai le statues po le ata whatusa o pete. Lai tua I ngā kamalo marko. Wow. Ai fa mai tali tonu ma o I le lau ele o tiperia. Len whai Yesu ai wa I te tiperia. E ta ua o le promise of Peter. Wow. O le mea na ave iai o se matu pala na ave Yesu ia petelu. Ia lofa ia te au tausi a umamoi. That's it. Ia lofa ia te au whawhanga a umamoi a aua te ia mamoi. Ia lofa ia te au tausi a umamoi. That's it. Ko a ioe lo leo petelu ngā. Amen. Ono lea, o le filifilinga lea ngā. Fili petelu, o ia o le ave, na te avea le tala le lei. E pe o na iai la le tātou. Wow. Ia la o uma le usiusta. Yeah. Uma le amo le sa taulu. Ai sau no fe upule lufu lima ma lufu ono atoa.
Amen. Ia se varawa isa popo la kongo whaitau atu whaipu lima lufu. So ia. Pamai, awa ai se fia whaasau le mu. Amen. Lona ola, e mau wai ia teia. A o le wha mau lona ola, ona oa, e maua ia. Ai se, awa se ale au ngai tangata pe a whai, na te maua lalangi uma, ai mau wai lona ola. Se a foi se me watu le tangata, e tongi ola hai lona ola. Wow. Amen. Ka ua Britania o le minor gain, but major loss. Amen. Kusa makua ma ngai alon tamau ai ngai le lalula. Ai o ane ile alu ya Yesu. I lost that. That's it. Tenga mai ka mau ai nga o le mau oa. That's it. Ke le ka mau ai nga. Ai nga makua ke le sili ai longa lost. That's it. Wa fo lo kui o le la. Le lai kala ngo mai I Yesu. Siale au ngā tātou te wa ai se fia whaasau ngā le muina lo na ola. That's right. O lo tera no a le tina ina oi ma ele a muina lo sa tau lo longo mingala. O ngai ke ola lau faula lau faule lau fau malu. E sa uloko e fia fai le mea ma le mea. E fa mai paulo. Wa tatanga mea uma. Awa le fa ma whanawhana mea. Wa tatanga mea uma. Awa le au na. Le au nga. Longa winga wa iaile. Wa iaile faitalia o paulo. Ele apostolo e. Fai iaile mea. Fai le mea. Lona fia nga. Tuina nau. Wa ia te ia le sa tonga. Ai ole nganga le fa mai paulo. Ole ala le au nga. Yeah. Amen. Never mai ai se fia whaasanga le muina lo na ola. E mau wai a te a o le wha mau le so ola nea. Yeah. A o le wha mau lo na ola a ona oa. Ea, tātou ke maua la Yesu. That's it. Pa mai la whai po lufuron. Wa se ala o ngā tangata. Pe a whaina te maua la langi uma. Aya. Te ale au ngai maua tangata ai mau lo na ola. Se a foi se mea watu le tangata I tongi o la ilo no. I le mawhai e le tangata na maliwa sui eiles. That's it. Ai whaafitai a Yesu. Yes. Amen. Minor gain, but major lost. That's it. E ui lewa o ka mau ai. Ai ho aku o le ola whaamba. Ka mai a Yesu. O ke le noa. That's it. Amen. Wa fiwa la, uma fiwa. Lenga lo minga lenga nga oyo. Kasi le fatua tuanga. E faatali le fatua whaiava. That's it. E fia umi whale tonu. Yeah. E makua misi nga makua kele lea. Le se o le kapenganga. That's it. O ngā ua oi. Amen. Amen. Ka kuki kau wheturi a e linga e kasi. Le ale tele tonunga, le tātou tau wheturi. A o lai, tau le whai kutoa. Whakua ai loi o le se. That's right. Amen. Por Amen. tanto, uru pale le ola e pāpā. Wow. Malele uru pale le ola e pāpā. O no lea. O lau whiwhiringa. Le so. Amen. O le hale, le so o moni le whantali mai eile. Ai mai se foi le so o moni. O le tau wheturi le tei mili ne. That's it. O uat pole le kalesia la wha mai e su e pausia ia le kalesia. Yeah. Yeah. Pausia, ku mai te telu tu mai e kiau le kalesia o ki whawinga. O lau ngā nuenga, alu e whai so. Oh, yeah. Iau tau atu e whai no umalava. Maso, pa te poi nei por kalame lungo nei Yes. au nanga. Lungo penga te whai langi o tā pena i le atua. Tātou te whai e tātou maso ina ia o fina ngalo o le atua e tu e pia o lala. Amen.
Amen. Pino tala noai foi. Aftai foi nisio au ono lo. Nisio missionario lo la to ngal. I o I Brazil. Ai le fa nga mai tato por kalam. E fe so iai I le la to fa mission. Pa wale me fai. O le fa sa mo I la to o au nanga ia ka. O I fa peritania I la to o le por kalam e taitas. Ina ia. Fa faingo fia I na fa so ina. Dei tu la langi ia matau le presione. O le iva spuru iva o le au musalim. Wow. E whaftai. E ho foi I Filipino. Yeah. Filipina. Kele le au musalemi. E whaftai I naiso. Whaftai foi le kalesia le oses. Le uta pena le lato. Fatu le kalesia. I o tono Filipina. Wow. Olea. Le lato ngā wenga faso. Yes, right. Amen. Te tinai le msau kwa kūli leila ainga. Ai oea. Mo moli le tala le. E whaftai I nei au nanga I lungo ngā ngā te awalia. Amen. Yes, he. Toi tala no atu lea. Le te le Mana ia lo faso mai. Mana ia lo fai mai I le tangata malona sa taro le avea tawa. Wa ta toi fo ia le usta ia. O lo usta ia. Tu salawa o mane talia ina Yesu. O lo usta ila le e te le toi tango. O le o ma te tau atu. Ma tua tau wale fili ia fa pena fa so sai lo talinga. Koe pa ia ele ai mo ai koe ia. Koe ka kalo au. O lo usta ia. O lo usita ilia le ua ele tango e tango ia ngai te loa nei na o lo usita ilia o lo usita ilia o lo walofa o le filifilinga ue faia e kele koe peo se mea wale le peo lo lungali e kele o le leia me ki ngai le loko lomba e kele koe faia aua koe faia e kele o ia awa e kele loa e ki ngai e kele ia na se mea o sa tau lo ma fa pena ta le olanga fa le nganga o le ale fa so sa me le fili ia te oi e te le toi sista ia au ai sea nanga lewa o le o la o ke wiso le o le to tonu ia te oi ai mana ia pena e ta o le fa ipuna lusun ma le ono ma lusun ma lusu lima lusun ma le ona awa ai koi pa I me ia nga awa ngai koi pa I lo vola e ke koi ka fi maulo lo vola lusi lo ma me e fe mai ia ave ese o lima me lo vola au mai te o a mai te au e te ola e koi o ele lea leoti tasi leoti a la luoti tasi leola tasi leola luoti tasi le whanau tasi whanau luoti ai luoti lua whanau tasi leoti ia nala tu se tatu toi o ai na a peo na tātou vava ai I le whai puna I lufu lima, lufu maleono, ma lufu malfitua. Lai manino mai ale wha moe moe. O le tātou wha moe moe le na, that is our destiny. Ele ngata o le wha moe moe. A peo na e tā, o le whai po lusu mai fitunga. Lai a mai e mro ma le wha manuia. La vetalas, puibor. Yes. Ma o le lima sfuru le si, e whai la vitala. Tu son benga kupu, ku son benga mai lo ma fofo. O wamua. O whangu wainga upa. Whako ko sore mahali e papea. Mui, whako ako e sawa le se kofukufunga ia te te mea. I whangu wainga la awa fo. O whai fia au le ngā war kusor limas fulu whai fia au. Lisi kari kong palang. Nga invite la maki ako longa limas fulu. Ale mea lau kia kai. O papea au bono. O reka whai inga. Ale mea lau ki vali o le amenya lo mavovau ala te makapaka le leia o I pangu mainga ma kola uri ia papea ui o le mea kakana o le amo la au wangi e usi kai oi iati oi amen ngā lau o waka usau o papea Maka e kele ale bero wa mai e ia o se koe kofo au I le kulanga ne. Awo ma papito. Ia le ko se au ngā po no kalu I nei. E se koe mata mata ia. Mako
ia ta ita la wa mai le su enga wa Ya. ah Koe test mai a Koe test mai a. Pole ngai te o mau elo ola, pole ngau e. mau ya pole me o ka wa pese Amen. Vi ia ni a. ai fa tai langa Yes. mau mo se ma ko ai Oh. Vi ia ni. e sa wa le svai dia wa na ko sa wa svai dia wa nga fam fa tai mai le ma mia lo ko fa mai ngau loa vai vai nga le nga ke loa nga la nga ke loa ai le ai vai ai vai ka me la oli pon me ke ka mo le fa ngo venga ai ai ma se ale o so wa nga mai Tu so ele tu sta ya o ya. ya Amen. hallelujah Mana ia wa o vai tau le tu sina Roma. ei Se u. Ya o mai lo ia fai ta u. Roma na ta pue. E se fulu ma le lua. Fa mai ole nei la uso o te ai o yatu o tu. Ona ole alofa muti vale o le atua. I o tu ina tu tino i le atua. O le taulanga ola. O le taulanga ola. Ma o so o a tatu vai o so taulanga e te tawanga o ti se. ia A ta fai tau mai o tatu o le taulanga ola. ia It's a sacrifice, a living sacrifice. Living A tatu vai le sa taura ya mo. It's a sacrifice. ia O tatu la we are a living sacrifice. O le mana o le tu ia ni ia ia fa pena ve tatu wa. Ma taulanga ola. O taulanga ola e fa me e mu taulanga ola. lenga pa ia mai lie Yes. e ola Vi ia le ei tu. vi ia le Amen. ole ka ko ole gikia ile awala le o Vieto Rosa Yeah. puso ole awala nga hamo ai Yesu Keriso le satau Yes. ai ken ai mata la ai le ken ni mata wo ye e kusa se furu fale le meka o station Wow. o te ura winga la o station o se mea nga tupu ai pai mwha manatu Wow. ile se furu whārenga e iei vaenga e tonu na paua Yesu Keriso i le amoina o le sātau e whapena fo lan tātou e kai mi kāku ke pā ua le amunga o le sātau That's right. amen e le whapea tātou te ato toi pe larulangi le tātou te iei langa e tele lo i tau langa o le tātou taua le whai Yes, e le ngata o le taua wha le nganga o le taua wha le tino Vi ia le ni. e la taimi tātou te wha le tonua tātou te pā uai a le ata manino le ngā mai i le the way of sorrow Yeah. o le hala Vieto Rosa o le pau anga toi tua Yesu Wow. ma koe wha wa anga ngofo i Yesu Yes, right. ai longa lai o i Kalemawi Yes. Ah. Yeah. ai o le mainga lea o le so le muli a Yesu matau lio le mata mamau atu le to tele o na so Yeah. a le la tau te mai tau le Vieto Rosa le marsavali a Yesu le awala le Wow. se fulu wono station le mai amen ai aluatu foi lali o le area le no fuanga na fa na wa Yesu ke mis e se fulu fa le leia mo meu sta o ave o te tu ale foi se fulu fa le station ia po o mena tutupu ile awala ai ile awala le anga ia tuai o ke se mani amen o le menga le amai ai o le se fulu fa au ngā tupula That's right. amen le ai o le so mai ma ua so amen yeah ua whamanuia mai le atua i lau sabalinga ma le tātou sabalinga Yes. a tātou pāu tātou toe tutu ma toe carry on le tātou ngāwe ngalanga i le whaingofie le avea oe mao e whai maso a le whai mai ai ia whai upuale whai upalupu onu se a foi se mea e avatu le tangata e tongi o lai o ia e tongi o lai lo na ola amen ha wai e whai matongi ola
o le ola o le tangata leo Iesu Keriso. Na mafuai o na tongi ola I tātou. O lana ami o tonu, na mafuai o na tātou tau ami o tonu ina. Ina ua tātou talia, fili e talia o ia e whai mali'i ma whaola ia te oe ma. Ona ola ai lea oe. Amen. A lefa me ilita la tuspa I. O le ua iai le ola. Le alo, o le ua iai le alo. Ua ia te ia le ola. Whaamama. Amen. A o le ia te ia la le alo. Amen. O lo iai la I lunga ia te ia. Le toa sa. That's right. Le toa sa le whai mai ei. Tātou te whana na umai male anga sa. Amen. Ai a tātou talia le tangata lea. E whai mo tātou tai o tātou o so. Amen. O na ale. O na tō miola le e ia o I tātou. Tātou te tau, e tau ami o tonu ina ai I tātou. O le mea alofa ngā le. A Iesu mo I tātou. Aso, yes. Foi mo. Amen. O le tau ami o tonu ina. Ina ua tātou whiri. I whai o ia mo tātou li I mo tātou pao. Whai oi mo so o ia. Mo ia. Whai foi mātou mo so o mo ia. Amen. Sina whaapopo atu lea la tā o tu foi whai muri pe a. Ia tu so mo lo finangalo. Ia wha umamai ta ua. Tā o whai lufu fitu. Fitu. Wha mai, awa e saule a tali o le tangata. Whaatasi maana a ngelu I le mamalu o lona tama. O na tauia le e ia e taitasi e tusa malana ngalwe. O ai le whai e. O le whai le so. That's right. A e usi tai oe ia te oe. Ma ave lo sa taulu. Amen. Ma e muli mai ia te au. Tala lea Yesu. Ma e muli mai le ia te au. Ua whai oe mo so. Nea la whai mai. A wai sau le atali I o le tangata. Whaatasi mana angelu. I le mamalu o lon tama. A hi o le tātou ngānuenga. Amen. A hi o le tātou ngānuenga po le hali taime umaila o ngānuenga ma le tātou ngānuenga mo ia. Amen. O le baenga mo le whai upule suman fitu. O leo mai e le to sfuru tasi le nga whea ngai le leia mai Yesu o na so. Lewa mai. A wai sau le atali o le tangata whaatasi mana angelu I le mamalu. Yes. O ai leo mai. O so o ia. Le ngai sea. They deny themselves. Wow. They carry their cross. Yeah. Aya, o ngale. They follow their leaders. Yes. O Yesu. Arma fu angale nga whaasa taulo ai petelu. Ai ungi lalo lo na ungi. Ai sea. Usi tai o ia o le soo. Ko tele al to sfuru tasi lea. Da oa I le oti wha maturo. Yeah. O no lea. Sa lato usi tai lava e tusa. Ma le lato tau tinonga. Ma le lato fili. E avea I lato ma soo Yesu. Amen. E lei whai ngofia le mea na o iai e soo nei to sfuru maltasi. Yes. Leanga ua maniu leo o tama o yuta. A le to sfurtasi le latu tala fasol pit. Le iai masesi na to e fa vai. Ai sia. Langa nga ma ngia le lau ele o mafau ma lenga so e ai e Yesu. That's right. Le to sfurtasi le na faio la le to tas. Aina fa manu iaina le to sfuru o I to sfuru maltas faio le to tas. Ai fa manu iaina le to sfuru maltas. Ai sia. Na fili lele. Ale fai mai ei. A wa saule atali o tangata whaatasi mana angelu. I le mamalu o lona tama. Lera taimilea. The second coming. Yeah. Taimilea to e fio mai ei whaalua Iesu Keriso. Le tātou Jehova mai ei. Te a tātou tū mau apu ia lea. Yes. Tū mau a wā o ia e whaolei. Amen. Amen. Le fai mai ei. O na tauia le e ia. Le taitasi e tusa malana ngāwe. Tauia ta ua le teimi le ave e teimi o si tianga a. That's it. Amen. A foi mo. Ia le li. Ta ila ai tātou pa. Ono ua tele a nganga tātou te ta ina e mai.
e fai maso o Yesu. E kawia la tātou ngā luenga. Pekenu e tau I lau ngā luenga. That's right. Ioane e tau I lau ngā luenga. Pātolo mai o. Amen. Mātai o. Yeah. E tau I le tau ngā luenga. Le rau whatu. Iai se tia muli mai I a te au. Amen. Fai maso. Deny yourself. Carry the cross. Follow me. Ola ina ua tāle teimi ua umalau mulinga. E tauia la lau nganu. That's it. Ea. I le ola e whaamabau. Ale pa mei kaui. E le mau, e le pa ufua lau That's nganu. it. Amen. Nanga o le atua e ngati tauia tātou nganu. Yeah, Lily. Amen. Lea tātou ke whaafitai ai lo tātou atua. Amen. Le alava po le hatu ai ngā luenga o e au nai tono ngā luenga le atua. Pe salu le atot. Le ota le lapisi tono le malu. Yeah. Le whai mai. Au na le hie ma le wha maoni. Tau hia lau ngā luenga. Yes. Amen. Le alale I o ese ma I le lau ele. Pe ona tātou iai le tātou tau. Le ua tofo pe a foia. Sue, ona so. Ona au so. I le tuai ngā so e te tau ona muli I a te. Amen. Te le tonu foi wha pena o e ma. That's right. Ia pei sau nonga Amen. fui mono. Ia e tātou te le I o le teimi e wha o mai loa tātou por kalambi. Yeah, Ma lo wha lualo. Matua had busy for that. There's room at the cross there. Yes. For millions have come and for mad, there's still room for one. Yeah. Pe on tātou wawa ai e tau wia lava I tātou ngaruenga. Pe on tātou to wawa ai e. Ai o maui lo wola. Lucy lo wola. Te mi lava e te watu e lo wola ia Yesu ke wiso. Te le mai maufua. Pe on tātou wawa ai e. O le wha moe lea. O lo wha moe lea. This is your destiny. E le ngata o le aveo e maso. But it is your destiny to reach the kingdom of heaven. Pe on tātou ia, o lea tātou te mai whaalau tele le malo lea tue le laulangi nei. O le whaalau tele ina la lea. Na wo manta pene mai e lea tua. E le nofoanga mo, o e le ngata foi lea, o le taui mo. O lava me mana me tātou, tau anu whai. O le tu mau i whaalatanga. Ve tātou maso i nea whapena, whaaso o ina e le nei laulangi. Ma whaalau tele le malo lea tua. Amen. Amen. Ni tio ava mai paulo Hai se meu te mita. Yes. Na le sa taulo ke wiso te mita. Lango le sa taulo le nga tu iai le tangata tuai o le apostol. Amen. Ai whanau mai o ia o le tangata fōmoi. Ne wha mai leola na tala. E le se me fōu pe on tala no mai ai e Solomon. Ai wha mai ia pau. Ia, sa o le ia Solomon. E tasiale me fōu lalo le la. O le tangata o le ua ia te wiso. O le tangata fōuira. O mawai mea tuai. Pa auta o wha fōuina mea ua. Amen. Ai le mwhaer mātou tu ua le por kalame ai mo se foia tātou whasoa le ia fiafi. A whai o e mana o e talia Yesu ke wise e whai male I ma whao. Au ngō fiel por kalame whai le tatalo. Whate ta I mai e le tatalo. O le winga le o lou whale e vea o e maso. Amen. O le winga foi lea o lou wosi whea ngainga ma le tai. O le tātou talia o Yesu ke wise e whai male I ma whaola. Langa te tau na tātou wosi. Whai le tātou wosi whea ngainga maia. O nā dele o e mōna so. E a fo I mā ua ma so. Amen. O le osi ngā te ngainga lena. E le ngata I lalo nei. Ai o I leola e whaamau. Tātou teo mai whaatasi ai le pen whai mei. Whai upule lupu fitu. Awa e saule atari o le tangata whaatasi mana angelu le mamana. Tau I lor tātou ngā. Yes. Ai o le awala mua. O le tātou talia o ia e whai mali I ma whaola. Pen whai mei e ligane mua whai pasuma lua. Au lātou uman talia o ia. Ma whaatua tua I lona suafa. Na ia abatu iai o lea manuia. Ia vea ai o ia ma whanau po a tali I o lea tua po a pine o lea tua. Ai mana o lea talia o ia e whai mo wali I mo whaola. E a vea ai o e mau moona so.
ta te muli ai whaia lona whina ngaro a o maua le avanoa. Amen. Amen. A o maua le ta hola mo le ta malos e au na ai ma tau tua ai mo i. Whachai mai leo upu le talo, le la ma whaia le talo, ai whachai mai upu le nei talo. O le talo ali o le whaolatanga, te talia ai Jesu Kerisa e whai mali i mwhao. Tātou talo, whachai tele lava Jesu i lau upu le nei e fiafa. Whachai tele lava Jesu i lau upu le nei e fiafa. Wa o lo ai. O ilo ai. Wa ua le tangata na sala. O le tangata na sala. Ai te tala atu lo uloto i ate o Jesu. Ai te tala atu lo uloto i ate o Jesu. O te whai ai oe mo walii mo uwhaola. O te whai ai oe mo walii mo uwhaola. Whawhitai tele Jesu i lo talia ina wa. Whawhitai tele Jesu i lo talia ina wa. Ma whaamangalo ina ha uanga sala o malama. Ma whaamangalo ina uanga sala o malama. Ma avea ai oa. Ma avea ai oa. O se tasi o lo au ai ngai le langa. O se tasi o au ai ngai le langa. Bi ia lava o Jesu. Bi ia lava o Jesu. Amen e ma amen. Amen. Nganga pa iae wa e whaafonga ina. Whaatai. Le ua whaia lana te talo le leia fia. Yes. A whai fo iei se tasi. Whaia le te talo a ua malepe le lua whea ngaina. Awa na ia whaia le talo e tō whaafo wai le lua whea ngaina. Anga le lei ma e whaamunia. Whaamunia i lau whanau le li e na la tau talia ina o Jesu. I lau whaamalolonga. Ma au whaamunianga i lasi au au wala. Yes. E te awhio mai ai ma whaafeiloa i lona manao. E tusa ma au whaamunianga tama. Tō mau ia te oe le vi ingona o Jesu. Amene ma amene. Iei vaenga e whapenao na tātou whaia e whapenao na whatuputupu ina e pēlo whatutua mo na tātou whatutua mua ia whaitau lau tuspa ia. Yes. O le whaitauina o lau o le tuspa ia. O le whetalai mai leo le anganga o le atua ia te oe. Le anga o ia o le tustala. Au a fo i leo le tustala. O lo soifua lava nei. E o mea le taimile nei. O isi tusi e ngai te whaitau o maari liu tustala. Ar tustala o le tusi. O le taimea e te whaitau wai mai sa ili iai mai su e mafuta mai fo ilona nganga i ate oe. Ma wha mala ma lama i ate oe ana fionga lua o lau te talo. Pau leo le awala tātou te whesota iai lo tātou atua. O lau te talo ma lau te talo. Le ase mea te mana o ai. Paua o lo te talo mala au i le atua so soni mai lana wha malolonga. O le alava ni whawhitauni ta taloa i le atua mala aua i a teia. O na tali mai lea whawheiloa i o tātou mana. Lua tango e tau ia Jesu i se tas. Amen. E ia fona vea i oe maso o neia fiafi. Tango le ta lai pe tau Jesu i se au mo. Langa i ele pale maua le tangata na te maua le nganga e ave mo Jesu na te maua le pale o i lātou e maua a nganga e whapena na ave i a Jesu malona malo. Pa, awhai o tau sa ele se no fuanga i te po se kalesia i te alu i te lotu ai. Langa i tau tatu ngoi le lotu. No fuanga le ta pena i oe. Amen. I whalongolongo ai a fio ngā le atua. E whatupu ina ai lo whatuatua. O lo tātou wō i e kālesia. Ia ma tātou mau ai le avanoa ma le teimi. E whao ngā ina ai lo soifua ma le tātou wola. E whai mo so o mo ia. Amen. Ia sa mō le tātou whaasoa le nea fiafi. Le a fōi se ngana wale tau tamali. Ia e matua tu lava ina. O le au nanga ma le porkalame ma le mawalungo nea porkalame. Awana i whano i tātou. Awana i whano oe, awana i whano i tātou. Awana i o tātou wo i le awhi o le awhi ai o sa mia ma tāpena ina mo sa tani mana. Au, le pale a li o ana ngā wenga. Amen. Nā whio mai ailo nālo. Awana i e whano, awana i o tātou whano. Ai a tātou maua uma le ola e whāro. Amen. Ia, o le tātou whasoa le sa mo nei e fiapi. Ia mai Wellington nei ia e tusa ma le porkalame ale Ampera for Christ ia por so atau mo Keriso ia o lo la mato ngā lue fantasi ia ma le Global Kingdom TV channel
ia e pe ona iai le tātou CEO le sunga le whaapengainga ia Mike Poreta, ma le whalitua ia Sara, ma le au whainga wenga i au kilani, ia mai si fo inisio ana au no lo tātou nuti mea whatasi nei au nanga. Amen. O le tā pena le malanga. Amen. E halu ia November, lewa, ai ma nei alo whaafso, ta i o le tātou CEO. Amen. Ina ia, maua iso wa manoa, manu lai, maua manoa. Amen. A whai e so esto tua kai, ia lau tia manoa. Ia ai, tu ina almat stalo, ma le fionga ia pui mono, ia matua wha, ia atu le tua nei e fiaf. Ia, to wha soifua.